Ja sam Osman Novalić, rođen sam 1968. godine u selu Vrdolje, opština Konjic, trenutno živim u Konjicu i zaposlen sam kao policijski službenik u policiji u Konjicu. Što se tiče porodice Novalić, ja sam se zainteresovao malo za porijeklo toga prezimena i vremena kada su došli na ovo područje, obzirom da postojeće stanovništvo koje je i toga prezimena ima vrlo malo podataka o tom istorijatu, kako su došli, pod kojim uslovima, sve se to svodilo na rekla kazala, ali nije bilo nekih opipljivih podataka. Tragajući malo za tim informacijama, utvrdio sam pregledom nadgrobnih spomenika u Haremu, u samom selu Vrdolje, da ono što se je moglo pročitati još uvijek, mada ima i stariji nišana na kojima su natpisi ili izbrisani ili su ispisani arapskim pismom, uglavnom znači da negdje druga polovina 17. vijeka ili prva polovina 18. vijeka tu već ima ukopanih Novalića na tom području. Kako je bilo ime to Novalić? Ja nisam imao, počeo sam praviti porodično stablo, pa sam to počeo prepisivati to kad budemo to objedinili, dostavit ću ja te podatke. Tragajući dalje da vidimo dakle kako su, pod kojim okolnostima su oni došli na područje Konjica i znajući da ih ima na području Srednje Bosne, oko Bugojna, znajući da ima u Gradačcu, pa me interesovalo kako je došlo do te podjele. Onda imao sam informacije da ima razne vjeroispovijesti, da jedan dio u Slavoniji su katolici, da još uvijek ima u Crnoj Gori koji su pravoslavci. To me je zainteresovalo da vidim pod kojim... Ima pravoslavci i muslimani. Jeste, onda ovdje su muslimani. I onda da vidimo i dalje na području Crne Gore, na području Sandžaka ima dosta muslimana koji su Novalići. I malo gledajući preko interneta, došao sam do saznanja da postoji još uvijek velika zajednica Novalića na području Crne Gore, da je otprilike to skoncentrisano oko područja Lagatore. I ja sam nastavio da tragam da pokušam doći do istorijskih dokumenata koji bi ukazivali na migracije stanovništva. Imao sam informaciju da je to stanovništvo koje ima prezime Novalić nekada ranije vjerovatno da su bili Iliri koji su iz Srednje Dalmacije ili Sjeverne Dalmacije došli na područje Crne Gore. To sam vidio u razmjeni sa jednim kolegom, isto Novalić Emir, koji je na jednu grupu naš porodica Novalić na Facebooku postavio jednu kartu o kretanju i pozivajući neke istorijske detalje koji je naveo da postoji informacija da je to. Sad koliko je to istorijski dokazano i faktima, istorijskim dokumentima, to bi trebalo malo produbiti to da se utvrdi tačno. Međutim, ja sam došao do jedne knjige Rahmetli Hivzije Hadžidedića, koji je umro 2003. godine, rođen je 1915. iz Jablanice, živio i radio u Mostaru. Bavio se, poznavalac je bio orijentalnih jezika, istoričar, arhivista i tako dalje. I u jednoj knjigi, čini mi se da se zove knjiga Istorija Bošnjaka, Južne Hercegovine ili ovako nešto, našao sam podatke koji ukazuju na to da je, znači on se poziva na turske dokumente, od kojih je prikupio te informacije, da je, kad su Mlečani zauzeli Boku, je to bilo 1687. godine, čini mi se da su tada, da je mletački general nekakav Krner o svom trošku platio brodove, da se 2000 porodica muslimanskih prebaci na područje Hercegovine. I tako da je jedan dio tih muslimana po tim informacijama ostao na području Trebinja, gdje su formirali neke mahale koje su se nazvale po nekim njihovim grupama. Novalić je dio porodice, kako se zvao, pa se tako nazvao. Jedan dio je, on uglavnom tvrdi da su od ti, znači, pošto su transport vršen iz Herceg Novog i oni su izvali svi Novljani, i da je od tih Novljana muslimana, da je dobar dio na području Ljubuškog uzeo prezime Novići, da na području Mostara su Nove i na području Konjica su Novalići. Znači da to vuče od Herceg Novog, u stvari Novog, i da su oni tim transportom, praktično egzodusom muslimana nakon tih ratova
transportovano od strane Mlečana sa područja Crne Gore na područje Hercegovine, nakon čega je došlo do čak jedan dio, nisu svi, neki su prihvatili pravoslavlje, pa ima podatak da je na području Mostara živio neki Novalić Petar koji je čak dao zemljište za neku pravoslavnu, za pravljanje pravoslavne crkve u Čitluku, koja nikada nije napravljena zbog nekih administrativnih problema, ali taj Novalić Petar se spominje na području Mostara. Ali većina je islamske vjeroispovijesti na ovom području, većina islamske, što se tiče Novalića, islamske vjeroispovijesti i selo Vrdolje je glavni centar, znači odakle svi Novalići ovoga područja vuku korijen. Ko je najstariji u Vrdolju, znaš? Trenutno je, mislim da je Novalić Paša koji je 1936. godište, mislim da je 36. godište, on živi još uvijek u Konjicu, invalid, gdje nema jedne ruke, nekad je poslije Drugog svjetskog rata ostao bez ruke, šta je bomba bila, od dijete, igrao se i ostao bez ruke. Uglavnom on je trenutno, mislim da je najstariji Novalić. I uglavnom, znači, svi Novalići vuku korijen, koji su ovdje vuku iz sela Vrdoje, mada ima u selu Ljuta, ali isto je to jedan čovjek koji je otišao u selo Ljuta, jer su mlinovi vrdoljski bili na rijeci Ljutoj. Znači, svi su iz sela Vrdolje. I obzirom na položaj Vrdolja, da je praktično na obroncima Bjelašnice, da jedan dio gravitira prema Sarajevu, jedan dio prema Mostaru, dolazilo je do migracije stanovništva prema Mostaru i prema Sarajevu. To je što se tiče Novalića na ovome području. Šta rade Novalići? Da je nešto, jesu poljoprivrednici? Sad, što se tiče sela Vrdolje i geografski, ono je bilo opredeljeno za bavljenje stočarstvom. I sada je to, sada nekada je puno bilo više, ali i sada imamo gore stočara koji imaju od 500 do 1000 komada ovce. I nešto ima i krupne stoke, ono nije to ni blizu u obimu kakvom je nekada bilo, jer to područje, ti obronci Bjelašnice su bili stjecište stočara iz cijele Hercegovine. Pa je došlo do miješanja i međusobnog uzimanja porodica sa područja Podveležja, to je iznad Mostara, sa područja Ljubuškog. Moje 3 dajinice su sa područja Hercegovine, jer su sa stokom izlazile gore i momci naši, to družilo se tamo, uglavnom došlo je do toga spajanja. Znači, to je bio poznat stočarski kraj. Znači, tu je na ljeti se izlazilo na ispašu, to su ogromna prostranstva i dan danas, nažalost, neiskorištena, ali je nekada bilo to prepuno stoke. To je selo? Od Novalića. Pa gledajte, ovdje u Konjicu sad ima nas i akademski slikara, i Ibro Novalić koji trenutno živi u Mostaru je akademski slikar, evo nedavno je imao jednu izložbu. Ovdje u Konjicu imamo poznati biznismena, evo ovdje gdje sjedimo, poznati privrednik Muhamed Novalić, evo ovo su njegovi apartmani, ima 2 restorana, ima firmu za preradu betona, imamo drugog Novalića koji ima istu građevinsku firmu, imamo trećeg Novalića koji se bavi veleprodajom, maloprodajom i tako dalje. I imamo, znači, ono što nas ima raspoređeni svugdje. Kod nas je tako. Evo, mi volimo reći ovdje, malo i u šali, sad trenutni premijer federacije je Novalić, pa mi svi ga rođakamo dok je onaj u mandatu, ba da je on sa područja Gradačca. Dobro. Hvala. Molim lijepo.